Diang, oh Diang, kesiapang cok. Apa nek? Pengen manggil ulun kah tadi nek? Iya, ini nalah cok. Ini minta tukarakan susu cap nona 10 kaleng di warung Acil Aloh lah. Oma nek, banyaknya susu cap nono nuker 10 kaleng. Gak kenapa? Esok di langgar sebelah rumah kita orang bebecaan pengajian di majelis. Nah ini hendak menyurungi orang-orang itu minuman kopi susu kesan isok cuy. Oh, inggih nek, ulun siap nukarkan. Ay, Diang, anak manang cocok kayak ini teh. Anu kayak tadi nenek minta tukarakan jar susu cap nona 10 kaleng di warung Acil Aloh. Pian kayak hendak berkirim minta tukarakan apa? Rokok kah? Koran kah? Kada, kayak betakon benerai, kada berkirim apa-apa. Oh, inggih kayak. Nek, orang di sebelah sini sudah beemen. Sedang bersiap-siap nih, bukakan susunya teh. Ini anak mau ibunya kopi susu kalau tijar. Inggih kai hadangi setumat lah. Ini membukakan susunya hulu nah. Nah kayak apa? Sudah ini bukakan susunya. Astagfirullahaladzim. Nenek. Oh no! Stop nih. Tutup semuaan, tutup. Susu nang semalam ada kalau nang nenek tukarakan biang susu cap nona 10 kali itu naminan dibuka susu cap nona. Lain mainan kai ini tupang nini ai. Mun ampun andi katung ngarannya susu cap nini. Ini bukakan itu susu cap nona. Ada aja ini nenek. Ya Allah. Oh, come on! Sudah kayaknya ditutupi semuaan. Ini anak sebelah hulu lah bersusurong. Yeah!